Good morning ni mutegeri wa Meru TV mbitikire nkugwatege niki echinjigete bile kya Meru TV rukiri aratukumurika mangatheti njara na kondi na ngatheti ya The Daily Nation njara nengi ande na ngatheti ya The Standard ande ya ukendo kumurikira yara yombe tukidira ya mangatheti ne na ibone buo thibo ngatheti ya The Standard no thibo ngatheti ya The Daily Nation anabuo nibu mutegeri wa Meru TV nkugwatege ni atariki ni ile cha mweri 10 mwaka no yuturi ngirile 25 kana 25 anena begira bwate no kabetete na mbere kumba kwethera kebererwa mweri yo mwero ni wambeta muthoni wa kiramana kurikanie kututhiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira kisignet na kinya pang Meru TV kenda kuwata manto kathomba yare yawita na mbere Meru umeya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya no wano kuthoma ano kumenya na kinyito utira no kumba kuthira kiberu okulukira mibango kathomba ira tukumba kwithira tuikuretera anya ara tukwari manto yegi kithomo tukari manto yegi ugimba wa mwiri na kinya manto yegi siasa atwa kumenyethia nthiguru ya siasa kinyayo ne atakumbete kwithira kukita na mbere na rakuonthe uto watore ngucokerie nkatho cia mwanya mno na nkurombe utukoku kana mato yaku andeka inka ya kimbithirengi kutamburukiria yara ya imangatheti-ine ayetu kiringatheti ya The Daily Nation na kinyangatheti ya The Standard betekire kumenya thingono ira ikoegie kana irobatire kumenya kiringatheti ya The Daily Nation ona kinyangatheti ya The Standard na ngikurikane ndendekete kuraya atukethira tukiwatanira na murembo witwa Kamam urokuromba giti kia murungamiri wa Ekuru kaunti ya Meru akana woman rep akaunti ya Meru nenderwa reto rege kumurika mangatheti atukethira tukiailia utongeria bwa Ekuru na muno ti Ekuru aki eni Ekuru endhuki embithi kana genti anontu nende gwetwika genti nibo baina muoroto yona araba kwenda utongeria buba kwithira abugita kana nthiguri ya Kenya ne ataba kwenda yomba kwithira ikara nende ukomba kwithira ugita kuraya nontu rwari tukubanganirite mantu kathumba na ikanda ukunyira ya moya yaratubetu kwithira atwi kubanganiria ngatheti ni ya The Daily Nation orengi mbitikiria nkuonie uthio bwa ngatheti ya The Daily Nation na kiri ngatheti ya The Daily Nation kwina report nende irani akieba sana na tiruono rwakuwiria aragukwirikana ana banini enkuruki ya 100 kana 136 newborns nibethirite bagito turo bwende kwithirite kwina mugomo yuanda itari na ranterechi ya Kiambu. Imagine ana 136 ni barbethirite baita uturo bo kwantuko 120 na muwanja kuya kuonania ontuko mwana nethirite agikua na kwina kinyantuko ira bethirite bakikuwa baili kana bathatu na ingirwa no ringatheti na The Daily Nation akaratasi-ine eka 10 yikukwirikana kwina nende contractors bravo bira kwethira bakibuithia ngui sonde na bethira bakiri wakimanja kya mbecha nende mbecha rezi kweria kumba kwethira tikithia tro mwanka thai na mirandira bombe kwethira bakibuithia itwika mbecha ira chikwirikana chiatumikire na mirandira bo ikuonania itikumba kwithira igitania nende akenya no kabeteta na mbere na kumba kwithira abakirira anene nontu no katukweta na mbere na kuria tax embechira chikumba kwithira chitumirwa buthuku. Page 1 ya ngatheti page 2 ya ngatheti ya The Daily Nation akwina ruono rwakieba sana rwa mwari umwe kana mwana on grade 8 urakumenyekana ya Anestin Tuje urani mwana wa mtu gwitwa Alex Tuje. Anestin Tuje ni mwana wa grade 8 arombere kwithira agito turo bwa wentuku ya Thursday na bone nyuma yawe kumba kwithira kiringwa ni mwarimu na kuringana na aritoba chukuru ya Ngongoni Primary ira interechi ya Kilifi County na chukuru mitasi ithano akikuma kwaba mitasi 50 akuma kwaba mwari ogwitwa Anestin Tuje aragukwerekana nende mwarimu wa ire kirachini ambiria kuria aritwa biuria na kuringana na aritwa bariwa kiurekira mwarimu irambirie kuria ayire auria atiriri imantu yai kuyomba kwithira yagituma kwithira kuri na sexual behavior
irresponsible sexual behavior kionike kiuria akira mwarimu bere kwithira kiuria aritwa na barabombera kuchoki bachokerie barabaromero kuchoki bero batulie maru na bari utulie maru bambire kuringangwa mitwe au niyo mwari ogwitwa Anestin Tuye ombere kwithira akiringirwa mutoyo wawe na au niyo uturo bwawe bombere kwithira bukiurira kuringana na ethe mwari ogwitwa Alex ithe aritwa Alex Tuje na urane mwitithi wa bikibiki ariwa nende kumeka rero karika kinya mwarimu watire ya kuwa pole amuchie kuo kana abwa elesa boya ni biwongo bya mbere kwithira abie karika kenda mwano aithira akita uturu ntuku ya Alamisi mwari wanera muchi akiwa na kurumu ikiongo bonene muno na aita aira ithe buragu karire na ithe ario mwira na kunenda anywenda wacha pen kila kana ita chibitare mwari amwira teta chibitare no ntuku na kero gikuna no kira uchererwa ikierio runene ari aiweta chukuru inya chukura tombere kwithira akirethia irio ithe aringiro thimo kwithira kiwike chibitare no mwike chibitare au ni athire akita uturo bwawe postmortem yukurikia kubwithu kwatukire ni kari na internal bleeding ira yombete kwithira ikiumania nawe akuringwa kiongo nende kirachi kiawe kitikia warara karaira agitena wokarira na kinyari to barabara kwithira makira na bo classmate ebaino bwa bonene nontu ibaba kweria akwelesta kira kiongo kiombere kwithira kikarika kuringana na miari ya muchiario ithe ariwa oni ende na ururubu munene muno ya muchiari mwari okwana ari na iroto byo gutwika kinya amuchero ironde kurune lakini ende iroto bi ibirombere kwithira bikitukilwa kati ati mwarimu urarombere kwithira kimuringa na ethira agikua kuringana na arito bariwa kinya kethira ikwethira kuri na corporal punishment nombere kwithira ikebelo machukuru bando chukuru ebono kabatwire akumba kwithira bakiura wa ni yari mubo ni ndira mwarimu akugwata omba kwithira aiko ramporo ya kathati na ndanje nibo mwari orombe kwithira agita uturo bwawe chukuru cha primary irachi chia Kepsha kana Kenya Primary School and Association abate wiritu muno ibambirite nende wokiria tuyuto bakiwa kwena mbecha irachi batikumba kuthira chikirekero kibeta kire machukuru na itaumba kwithira chikirekerwa arago twika nende chukurira nyinge chia primary abayikulukira kaita kakaumo no tukinyana abate na bya kurabira bakomba kwithira bakiewa ukirikana thanditam tutonya kire kiumia kia bitandatu twena chime bingi bere tutierie atumba kwithira tukirikia tam ya ithatu nende arimo na arungamirima machukuru ibakuriara ne atatamu ikomba kwithira bakimirekirie rati yarete nontu utimbecha chiumbite kwithira chikirekerura chumba kwithira chikirekerwa ni thirikari karatasi katuthatu kangatheti ya The Daily Nation akwina runo rungirwa kiebarwe gienja irabombere kwithira kana family mwe relatives rombere kwithira bagikwira mutino ne jwa barabara antu 16 bakuma family mwe nende barabati yarire ni bachumbirite na kumba kwithira kudetera ndereba urete theti antu banontu akuringana na theti rechu gutamba mitandano ya tenendereba oneka ari mulevi ndereba oneka itetheti ngari irresponsibly lakini nende ibachiumirete na kumuthetera na kwa miaka 6 na ithirite agitithia ngari na nende ibamwitekitie no turo obwo kana oturo bwa muchiyo na yare tu anjali na nonto mukuru kinyawe ndereba no bere kwithira agitera oturo bwawe au urarari ndereba miaka 34 na barabara accident bere kwithira kionekana nterechia barabara ni Kariandusi Road ira mbere kwithira kiura antu 16 barabetite kwa ilia antiwo ura ayitwe na kila antu 16 ba umwe ni yoyuwo ura no miaka 65 muthenya nyogoro nende mwekuru wa Rais Ruto urani first nere chiruto na rombere kwithira agikinyanteri cha Murang'a nethira agikira family inya akibera nende bare amwe na kinya ende ara family ndi kaba kurombo tedio obwo gutigiri bakumba kwithira bakirwa mira ngarama ya mathiko no tukuringana na umwe wa family bariuga nende mbechire chonda chikwendeka kenda gutigira mathiko na hospital bill kumba kwithira ikirika ni milioni 3.5 ntuburantu ba family bakuromba nende thirikari antu abo ndiwe bwega mona kinyoto ngerio chumiria na kumba kwithira baibatetheria nende kuria bill na kinya kuthika ndwa bo
But taxpayers itwirigi kana tubatikumba kwithira twiria a 17 billion na 17 billion tubatikumba kwithira tukiria muthiki mutegeri wa Meru TV imbecha irachombere kwithira chitumika ni contractors na contractors baba arutire ngui utiyo kana gichomba itawa shondewa kuringana na becha chikwerekana ichombere kwithira chitumirwa na uchunkuni borabo kubwithu gwitwika atiri 2025-2026 financial year niyombete kwithira igitenga mbecha fulani kiwango ke 17.3 billion iracheregere kumba kwithira achikire ya contractors bara ba ngui egwita na mwankira nende batomba kwithira bagita ngui bora kwa batiritie gwita nende asara ikeoni na owe mutegeri wa Meru TV kiro yukania abwa achikadi yukania abwa borithi buratwira wanende kwino yukania borithi keni ne fulani gwetu uko yukania bobo tithare buru yukania abwa kauma bwethara boyuri ni nkukumano na nigitumi bagwete bwethara bwena uboyuri ni nkukumano ne nyuma ya senators akumba kwethira abakibwitho chunkuni bo yukania bo kana recruitment ya askari na kuona ayemba kwethira imwe ikinenkaniro twanyaka twethira tukiendwa na tungi tukanenkanirwa ndi antu baraka bakumenyewa na twina kinya discrimination kana kwathula senator wa Kakamega Mbona Lwale na uranende achumirete nake akaria nyumba ya Senate awete kwina mutana umwe aichie na mutano robeto kwithira akimwira awe netetwe engirimana yana akendethira akiona kanya kakuyuku akire recruitment eregeri akumba kwithira ikarekane ndikarera Mboni ya Lwale aina ng'ombe abati kumba kwithira akiendia akamuromba amurire yo ngiri 250 akenda mbecha iyo bakwithira gichitumira akire kuona kanya aka askari no tukwina mtura abetetie mbecha kuririkano yukane bobo bakwithira buki yukona mbecha itekuniyira angiri mana jathatu ukethira tena ngiri mana jathatu gwitia uwe yumenye kanya kagutwika askari utiumba kwithira ugikona nende senators bari uri atiri mutaratara yoyo yukania abo askari iyo bekwithira yukiayelwa na njira yagirete na utiere gukwithira kwina wero uma na kinya kutikuonania kutithira kwina unkumania ndira bakumba kwithira bakiyukwa Mashujaa tumba kwithira twikujira twikungwira kiatho kya mashujaa mweri wa Oktoba kana mweri wa 10 tariki 20 nende kire mashujaa ya mweri yo turi kana ya mwaka ayo turi mutegeri wa Meru TV akomba kwithira aya ikuyirwa nterechi ya Kitui keni ne kia stadium ya Kitui kumenyekana ya Ithokwe stadium ne umbete kwithira gitana mbere na kumba kwithira kikebwethwa akendo tiira amambura yani ya kumba kwithira ya kebwethikira kuo na njira ya girite nende kuringana na gatheti ya The Daily Nation duare etwira atiri every day kana ntuko igukwethira kuri na officials baraba kuliunga nterere cia Kitui akenda kwa Elia waki abwa stadium ya Ithokwe ira yerigiri kumba kwithira iki hold mashujaa and day celebrations tariki 20 cha mweri yu wa 10 kuringana na sports cabinet secretary wejekene ya Salim Muria ariuga atire ken kikiregeri akumba kwithira giki undi capacity ya antu nkuruki ya ngiri antu bate kuniyira angiri 10 na mwankira are turi thai ikibwithitu mwaka gichunji kia 90 na yelekana na 92% inyumbete kwithira ikirikiria na mwankara tukinyete ken kigetumirite mbecha itekuniyira milioni mana ya 8 nariwa ndene atume biele akomba kwithira ki ano akeni ki sorry ndene atume kuma akomba kwithira ki nenkande keni ki kenda geta na mbere na komba kwithira ki kibangirwa Abraham amashunjande ikomba kwithira ikungwirwa akieni nekira ila ontinga bando no kantu baina biuri bakiura kiatiri akethira aiwathani akethira akiromba giti kia president 2027 kana bando atithira akiromba na mwankira thiote wakinyao akumba kwithira akielewa Raila Odinga kuririkana Raila Odinga kuroki ya nearly 4 decades utethirikari kinyemo ya kuluka thira atethirikari ne na ithira atachwa njirombe kwithira agitonya nwe thirikari ne kumakire utongore bwa Moi toya ki Moi bwa Kibaki toya mwanka kiri Uhuru na thaine ndi aikire utongoria bwa President William Ruto Anthony Kabakuriara ne ati aumba
akomba kwithira aichwana na atongerie bana bakaranthi amwe na bakethira bakiaria na mugambo yumwendira ethira gichindwa giti kia president ugirikana nethirite kiromba giti kia president akwakaita karaya mugomo yo mugomo yo lecturers ba public universities no kayo thirite yugita na mbere na nende gote ukara yaka kukonekana ntaira ruane nyuma yabo kumba kwithira abaina muchemanio na bakethira batikwelianwa aragutwika atirebo bari wa mbecha chio ira chumbetu kwithira chi batire ni 6.4 million lakini kulingana na Rwangi rwa kithomo ukulukira cabinet secretary wa kithomo jikina Julius Ogamba ariwa mbechira lecturers baba 7.9 6.4 million lakini kulingana na lecturers bariuga ni 7.9 billion nende ni barobere kwithira bakiria witikaniria kulingana na CS wa kithomo ariuga atire court orders no bere kwithira kiritwa na yauga lecturers ba bethire bechoka nguino ntubura tumira bawa bonende batumba kwithira bagichoka nguine bageta na mbere na kubwithia mugomo nontu mbecha chio no mwanka achiumbe kwithira chikiriwa Rwangiwe kuringithania kura rwa IEBC nibakuria nende ibakuria kwithire kuri na mutaratara yo komba kwithira ayetumika akendo utira anto bengire bakumba kwithira baichiandikithia ya ringi kura amona kinyaringi kura antu baraba kumba kwithira bakiromba ite bya kuthurwa kubariwa ikwithira kwina mutaratara yo bailie buoya yo bachonkona na kumenya kiethira ibabati kumba kwithira bakiromba ite biu bya kuringirwa kura akwena mibango yombete kwithira gita na mbere ira ya kubangana ati Rigathi Gachagua urari deputy president wa Anthiguru ya Kenya Mary Emidhiru Emidhiru nende burati umba kwithira akiona athingati ruterero rwa Mount Kenya ukimenya ni deputy president kana munini wa president urari kuthai professor Kithure Kindiki Kinyawe no kachi umaniriti kinyanyuma yawe ya kwiyukia katikanya ka 11 months ango kana mieri 10 na yomwe Emidhiru mbere kwithira kiwe kanya ekagutwika deputy president nene na achumirite Kinyawe abura komba kwithira tigira ruterero rwa Mount Kenya ibakomba kwithira bakiwata mbaru thirikari ya William Ruto nende gwetweka kwina ikundi bikubanga banganwa kenda gutigira Rigathi Gachagua atekomba kwithira akiona kanya gakwari ruterero rwa Mount Kenya nukurikana ngatheti ne ya mbere karatasi kambere kiringa theti ya The Daily Nation ingokwirite rutero rwa Kiambu kwithirite kwina strike ya rigitani kana nurses untubora botumite ana 136 bakomba kwithira abagita uturo bori kana mugomo yoyo na ntuku 127 kuya kugatiri kwena ntuku ana bakubaile kana bakwite kinyaba thatu lakini every day no mwanga kurare na mwana ethirite agikwa chibitari ya Kiambu level 5 ikwithirite mweri wa 5 kana mweri wa Mei ana batere uturo bo ana 18 mweri wa June kana jwe 6 kinyabo bato turobo ana 18 mweri wa mwanja kana July batero turobo ana 10 na mweri wa 8 bedra bagito turobo ana 18 iyo ni chibitari ya Kiambu level 5 to ya chibitari ya Thika level 5 ara mweri wa 5 bombere kwithira bagito turobo ana 6 mweri wa 6 abethira bagito turobo mweri wa 6 bethira bagito turobo ana 9 mweri wa 7 bethira bagito turobo ana 7 mweri wa 8 bato turobo ana 11 na mweri wa 9 abatete oturo ana 35 chibitari ya Thika level 5 nende ringanira ana babonde kuma bakiambu level 5 na Kinyathika level 5 batete oturobo ana 136 na bote kuringana na onika alega Kiramana kana muthoni wa Kiramana ari ni kuringana na KPDU officer wije kene Daktari James Kithinji arakuga nende kaitene karakwina mugomo antu barabare ya thina muno ni ekuru barabari toka na barabetite kumba kwithira bakiewa twana iyo ni report yekeba imagine in a span of mweri wa
itano itandatu mugwanja inana jo kenda in a span of 5 months kwina antu kana ana 136 parebedrite bagita uturo boro tubo kwidira akwina mugomo ywa arigitani mugomo jura thirikari renge kara ibaterio karanthe na ikaraniria na arigitani baba ikamikakati na bakomba kwidira baichoka gugine ana mwankira nene no tubatethira akinya bagichoka itweregere twana tungi kana ntumange kumba kwidira bagito turobo so sad. But anyway, Trump, rani president wa thiguru ya United States nende naugite atiriri atethira ku ya ka ategwetikanire na kwithira kuri na hantu bakuma kwa bakumba kwithira bakigwate thiguru ya Kenya andoa mariuga nende aragukinyete thiguru ya Kenya na thiguru ya Africa niomba kwithira ikirwa yongwa bakibwithia ando achio bongwa ati kwenda kuchunkumaniria ringi na ando ichi ya thiguru ya Kenya sawa sawa no Kenya turi mutegeri wa Meru TV na mantu no boya gwetunyukirikana kwina Kenya beto mbere kwithira bagita thiguru ya iti bangi beto utera uturo bo no na mwankira ndiri kinyandu baba family batomba kwithira bakichokirwa biure bira pakuria biegie antu barapo baterero turubona nanterechia akirindwa achia IT nuko nikana kwena akaita kara kwa na finance bill akwena mwari umwe ukomenyekana ya Njeri Tunguru Njeri ombere kwithira gichumbiro no ntuni website developer abwe the website yewe arawombekia kutuma email sawa arambika kwithira ugituma email kiri kithirikari no kwamba kwithira ugituma email direct kithirikari no kwamba kwithira ukiona agichokyo either bachale guchokeria kana bachale kura guchokereka itene karaka finance bill akiendendera twari na maandamano kinyerera finance bill endato wa atutaki finance bill iko hivi finance bill ni mbaya mwari watumira akiriewe aithira I create a website endera areko post ke Twitter yawe manto jeje website ye na Kenya bamienda na bamiwirirwa mbere ntukwe mwethirane ari na nkuruki ya 1 million views untubura bwatumere thirikari irona ya kamwari weyete ku kureta manto yatikweleweka mwaromba kwithira akiwatwa a Twitter account ye yomba kwithira ikitherwa na ethire kinyake theko na kulukira kaita akakaumu muno nende na ombete kwithira agichinda kanagi akiwetwa ari umwe wabaraba kwamba kwithira abaike times 100 next 2025 list omba kwithira akiewa gikombe kanethira akia recognized ingwe ya wenja irombere kwithira gita na nkuruki gutumira akiriewe na njira ira yagirite no dukinya kaitene kanende turirwe kithomo kya utia igikumba kwithira kitethia na njira nene nende Rose Njeri Tunguru urane mware wa miaka 30 na ithano nethirite akiwetwo ari omwe wanjorwa chia mutaratara yugwetwa time 100 next 2025 Mtikire bekire katanta ngatheti ya The Daily Nation no tinkuona ndeka chetu no kwachete tena mbere na kumba kwithira chikiu chia rwiro ngutegere kidogo tu ngatheti ya The Standard kirendono ira ntomba kwithira ngikwa ile kiringatheti ya The Daily Nation ngikutikana kinyando no nyingi nirachiumba kwithira achichokirwa ngatheti ya The Standard bundi bwothio bwangatheti ya The Standard kwina pen kanororo na kinya ipuo na ranterechi ya IT mieri 15 yuni mwaka na mieri 3 nyuma ya Kenya abago tumadore na ranterechi ya IT araba mbabo barombere kwidira bagita uturo bwo vikira nende mutegeri wa Meru TV ndegoro yeto ya Kenya otentu kukinyemwe etiukaira ina magegania otentu kwenyemwe etiukaira ina magegania nende ya bunge ibarombere kwithira abakibwithio chonkoni na baithura siri gutwika atiri kwena stadium ile chiombere kwithira chikitengero mbecha fulani chiakwa na mwankira nende mbecha ichi atumirekera lakini ote stadium ekuonania allo milioni 600
ya mugwanja kana 6 to 7 million ni mbechere chombere kwithira chigitumika kiri ghost stadiums. For example, gwatwiga kwina imaukune kwina Kinuru Stadium, lakini tweta Kinuru Stadium utikio unicho ghost stadiums ira chombere kwithira chigitumira 6 or 7 million. Nende abunge barogere bakatigira atiriri rwanyirwa a sport bakomba kwithira bakibuido chunkoni na kwenda kumenya ina mbeche chombere kwithira achitumirikana ntukuririkana atire ikwari na stadium imwe ya bati wakwa ntereche Mombasa, ikwara stadium imwe yare kubuido ntereche ya Nairobi, na kinya ntereche Eldoret ikwari kwithira akuina stadium. Na kinyanyuma ya gutwika Kipchoge Keino Stadium ikomba kwithira gikibuithwa ira ya tengeri 109 million 109 million to 3 billion sawa wankira nende kitomba kwithira akibuithwa nende abunge barabugire bagatigira iba kubuithwa chunkuni nyamboka barere shocked gwitwika State Corporation ya tumire mbecha yuchio ndeki kubuithia abieni 2015 na thaiture utekeni kinya kimwe akiromba kwithira kibuithika ngukwira mantu yegi stadium ya Ithokwe irere county ne ya Kitui irayeregie ikomba kwithira ikibuithiro mambura ya Mashujande mwaka ayojo 2025 ireregire ikomba kwithira tariki 20 kana yarayomba kwithira yakibuithika tariki 20 ya October. Kuringana na barabara na internal security PS wijikene ya Raymond Omolo augite kieni kiemo ankara gikinyite ikibwithitwe 92% kana 90 na yele kuma kirigana ikiombete kwithira gikirika kirigere komba kwithira kikariro ne antu kana gikianira antu ngiri 10 mugomo yo university no kayotete na mbere na kumba kwithira ayokiendelea ni nyuma kinya ya cabinet secretary wa kithomo na atongeria ba lecturers babro kwithira bagika muchemanio trimana na gwatwika kutirari na gwetikanire no kuriku ni arako twika atiriri kuringana na lecturers kana rwangiro rwa lecturers bariuga atire thirikari na kigina kio kya mbecha kathumba 7.9 billion, lakini kuringana na minister wa kithomo cabinet secretary wa kithomo Julius Ogamba ariwa mbecha yu techo untubura tumire muchamano kinyayura yura iki jutirombere kwithira yugita na njira yagirite ngathiti the relation akwina rononda kwira rwa Kepsha kana rwa Kenya Primary School and Association utwika nende chukuru chia primary thaichi thinene no ntutimbecha cha kwamba kwithira chikibarikiria aratam yumbete kwithira itira twekio kia bitandatu nyuma skuru achikumba kwithira chigicho kwa, lakini arwamiri mama chukuru yanende bariwa ibatu ikotum imandeni kana imrando iyo yo baskuma no ntu thirikari tomba kwithira ikirekeria mbecha irachiumba kwithira ikirekeri kenda chithira achiketumika akire chukurwe rware nende ire to kinya and the official Kenya's leadership of the multinational security support kana MSS tukurikana story ya Haiti ya kanende igomba kwethira ikinya muicho alafu abethira bakia replaced na ba thiguru ya UN ukirikana kinya nende ki endwe ya Haiti kwina Kenya betu bambere kwithira bagita na betero turo bontere ira mwankatha ikinya icho kyo bitomba kwithira abigicho kwa oboe yani atia uturo bombere kwithira bugi bagite yate uturo bona iri abaithire bagita uturo. Page 6 ya The Standard akwina ruono rwa arweye kandi ogimba wa mweri ya SHA witweka ajie kinya nyuma ya mwaka yumwe SHA kumba kwithira ekwa introduce kiba atwe bando kwena thina no ntusha itegwita ngwendende ajie bando no kabo kulukira kaita kakaumu baraba tena mbecha cha gweta chibitari cha private na kuirira mbecha cash ibenderete be kulukira kaita kakaumu no ntubareta chibitari beregirete utumira kandi ya SHA na ikaria kuba ikaria gutumika akenda kire kuria mautungata yogima bwa mwiri nuko rikana Waititu ura reform governor wa county ya Kiambu ombere kwithira kimpichwa
na impeach omba kwithira akirumirwa imathina kathumba kidogo kidogo account chao chomba kwithira chikia frozen kidogo kidogo twero nende mbecha cha wachi wetete okulukira wambo okulukira unkumania nomba kwithira akebungwa nende Waititu airegeri komba kwithira ke serve 12 years jail term arina araba committee maximum prison nde itumikia Waititu ronura ruri ari arinde kana rombete bond ya kumba kwithira akiuma irarombere kwithira akiatwa nende gwetwika atiriri aomba kuria kwina aomba ni kana kwina uwezekano bwawe kuria nchera miaka 12 hello 12 good years Fernand Waititu imagine former governor they are behind the bars anyway Matiang'i na Uhuru bakethanite ni bagwatanirite nende Matiang'i eregeri gomba kwithira aki ukiria bendera ya rutero rwa Jubilee ya kiama kia Jubilee ya kuromba giti kia president mwaka ni 2027 abone nyuma yabo komba kwithira bageka muchamane kiomekethira weekend thiru ya kiama kia Jubilee na rai na Uhuru Kenyatta omba kwithira akioneka akimeneria nene athirikari ira iri kunendi ya Kenya Kwanza akiwawe na achiumirite na akabwira atiriri bukaringira Ruto kura nontuwe na kumenya imuntu osampuli iriku lakini toto chumire na tomba kwithira atukemuringira kure ndarwa thina ira tokulukiri nyingi nira batwe atombere kwithira kana ni mshiba wa kunjitakia ikilokite ndeka 5 nyuma ya thayele charukiri mutegeri wa Meru TV akumba kwithira achie rwa mandono chienga theti na The Standard ni mwira andomba kwithira ngikurukiria kiringa theti ya The Daily Nation ndete kiene bekera gatanta ndeto chia ndeto chienga theti kana kumurika magatheti ndungethera ngechokera ndene ndeka itikuraya aratukethera tukiwatanira na murembo wa Bataruro kuromba giti kia murungamiri wa Ekuru kaunti ya Meru ukumenyekana ya Kamam tukiare mantu yegyo tongeria boa Ekuru ugeta kuraya uni inchokerete na mugeni wetu Wantuko